راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سور قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبني استديو سنجر أما سدود مانغا مجارمي بلتي تركنفن Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد أبلو مسلموتا أورموتا بكم جرتن شفتو دقيفتو توردفوتا تيفي نور الهدى كيساهو إيجتو تدبي غافي ددتش جاللا في ركتش سنادا وهند درا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين درا تورا ركتش سنة أكو مغرتي آدا قدنتي أكيجو غرتي وبليس خين يخوني إينا إسا خيستي ميدقي فدا أنا بيجي عربا خيسان جرا ودمان بيجي عرباتنا خيس جروتي انت لتكا والبري والجالني جالتنا خيستي مالتو تيانا رت والقافني أنا اللي نقوم سنين في كيسا بهي ونين هنقا أرانتنا حاس وسوجين شكلوف وانبراتي في ميتي أكم هذا من خياناتاتا وناتاتو في ججا إستي ملفت أكم سن إسيلين ديرو يوم ما قرتي قوياتو كسين فودانا جاء أكم وان قرتي eeggachaa turteetti gaafa yaanni kun afaan kiyya keessaa bahee huma takkallee na jalan deeffannee siin heeruma naan jette. San irratti eegaa walii galleen boodetti mee guyyaa kam wal heerumna jennee odoo warra gartee amal lama amal sadi haasawaa wal shoquluu majjaana neqateesuma hirriiba wal dhorku odoon ta'in yeroo gabaabduu keessatti fuudhaan halaaliin walitti haadhufnu jennee waltaane. San hojiirra oolchuudhaaf akka heera abbootiin teenya godhattetti akkasumattiin anilleen ka'ee lafaa manguddoo waan hin qabu ergadhe duuba warri isaanii waan nama hifachiisurraa intala tanaa naa kennu didan. Ammoo intalti gamasiiti abbootii abbaa isiidha takka hoo warreen gartii silaa isii kennuudhaaf mirga qaban dubbiftee hedduu isaan gunattee na duran dhaabbatinaa gurbaa kananiin jaaladhaa jettee gaafattee jalaa didanii isiin dubbitti guddifnaan wannummaan halkanii guyyaa gurbuma kanarraa gartee maraattee heeruma isaatiin nu dubbattuuf maali si dhorkinee jirre siin jenne akka gartee walii nutti hin deebine dhugaa sitti himuu feeta maqaa rabbiitiin kahanne abadanuma ati gurbaa kana heerumtuu naan jedhan. Waan rakkina warra keenya kanatti isaan gartee garaa murii an hin beeku akka waan namni oduu gartee an hin qabne itti odeessanii natti fakkaatti yaa obboleessa keenya kun garuutu waan badii qabu takkaawuta if shakke takkallee bakka tana keessatti gurbaan kun isin himne. Walumaa galattu warri isaanii waan jedhan keessatti gurbaan kun sii waliin fakkaatanii gurbaa kanarraa dhaabbuu jedhanii akkasinne duroo dhaabbatan. Duuba gaafa kana as garagaltee gaa obboleessa ani heerumuu hin dinne warri kiyyana dura dhaabbatanii haya gaa nageetti naan jette. Gaafa kana eega warri keessan didan furmaanni karaa hedduu jira
biyya keessa qaadii jira walii yaanee qaadii dheeyne nikaa wal godhannaan jeen ana kana jennaan duuba barrakinni ati nikaana godhachuu miti warri keenya maqaa rabbiitiin narra kakatanii kakuu isaanii tana duuba akkanumatti lafa dhiisee si wajjin deemee qaadii irratti nikaa'if godha jettee na dura dhaabbatte duuba gaafiin tiyya jaa obboleessi keenya kun warri isaanii diduu kanaa fi akkuma san isiin rakkachuu fi isiin tun sababaa kanaan nikaa'if godhuu diduu kana akkuma san deemni silaa nikaa godhachuu kana walumaa galattu mee isin gama keessanii akkamitti ilaaltanii nuun jedha yaa obboleessa keenya ta duraati wanni isin jennu ta duraati islaamummaan biyyuma feeti jiraadhu biyya tee ta'u biyya namaa ta'u intala takka wal barattee dhuguma saniin hamtuurraa if eeguudhaaf jecha isii ija kaayyachuun islaamummaan san dhorkitu akkuma san duuba intala takka if keessaa baatee dhugaa jirtuun kakittiin kijibne fuudhaa gartee itti mul'ifachuun shari'aa keessatti rakkoon hin jiru ammoo wanni sirra ture dogongorri guddaan ati qabdu intala tana odoo gartee isii tana kara warraatii fi nikaaf waa takka garan galleen duratti yoonii fi gartee warra manguddoo ergadhee warra keessan gaafadhe warri keessan kunnaa hayyamaa jettee gaafachuu sirra ture ammoo warri isaanii ati isii tana fuudhuu dur dhaabbachuun warri kuni waan intalti tun hin beeni sirraa beekan dhalaan waan gartee dhiira gartee booda jira warri isin irraa dhalatte kuni warra keessan beekan dhaloota isaanii beekan shanyii isaanii beekan waan isaan ta'an beekan waan intalti isaanii tun hin beeni beekanii sababaa kana beekuudhaaf jecha yoo fakkiidhaaf atiin kuni warra gartee muudaafaa taate warra diin hin qabne taate warra haala hamaan beekamu takkaahuu dhukkuba hamaa qabu taate kanaan gartee warri isaanii kuni kabeekon taate intala isaanii dhorkachuudhaaf mirgaa gartee guutuu qaban ammoo yoonii fi gartaa atiin kun nama sodaatu ka diin qabu taate warri kun warra diinifaa ta'uu sin beekanii fakkiif warri gartee intala afaan garii warra diin hin qabne jira warra gartaa maallaqumarraa haajaa qabu ka diinirra haajaa hin qabne jira sababaa diin qabeenya keetiitiif yoonii fi ka dura dhaabbatan taate sun isaan irratti haraami ammoo dogongorri kee ati isiidhaan nukaasi qaadii dhaqeetiin nikaasi godhadhaa jechuun odoo warra isaanii kana gartee feetu ifi dheeyxee feetu warra keessan geessitee maaliifii fi intala tana heerumuu dura dhaabbatan ifiin fuudhanii kuni beekama abbaan intalan fuudhu adeerri obboleessi ilmoon fuudhu maaliif irra kakatan jettee waan kana keessa odoon barin qaadii dheenna jechuun kee wallaala oliiti kun ammallee shari'atti illee dhorka ammoo isaan gartee intala isaanii irra kakachuun si kanarraa fageessuudhaaf jecha haquun isaanii tuni ati isii fuudhuu isirratti haraamin gootu yoo isaanummaan gartee waan duraan irraa kakatan kanarraa if duuba deebi'an kasii kennan taate isa wanni irra jiru tawbachumaa fi kaffaaraa nam kudhan nyaachisu ammoo tanaaf maaltu jiraree wanni gartee barbaachisu bakka tanatti warra isaanii kana karaa nama ulamaa'itiin karaa gartee hayyootaatiin deebi'anii waan isaan akkanu godhu kana keessa baranii kaffaaraa tanaas barsiisanii kahuntiisan heeruma gartee irratti haraamin guutuu hubachiisanii karaa dubbii sirri deebisanii amansiisanii intala gartee si halaalchuu ni danda'an akkuma duraan jennetti wanni isaanirra jiru kaffaaraadha kaffaaraa isaaniitiif sigalee nama kudhan nyaachisuu nama kudhan uwwisuu yoo kanan dandeenye guyyaa sadii suumanuu ta'u isaan hubachiisu duuba tana jecha intalti gartee karaa warra isaanii kana deebitee
maslahaa isiitiif jecha jaalala gurbarraa qabduuf waa cufa garate kanan hongiisine an intala dhalaatii reenti jena dabartii jecha amansiiftee karaa akkaataa itti nikaa godhattu yaalii godhuun isiirratti jira. Kakuu warra isaanii ilaaltee akka waanii gartee yoo takka kakatan heerumuun haraamiitti fudhachuun wallaalaa oliiti. Iyyannaan lammeessaa akka jettu tariiqicha sunnaati. Obbolowwan musliimaa hogguma takka illee hedduu isinitti jajjabeessinee turre hoggaa gartee waa namni waa gaafatu gaafii tana jala sirriin deema. Gaafii namni waa gaafatu iyyannaa tana jala deema waa hedduu isinii gala. Iyyannaan lammeessaadhaa tagartee riqicha sunnaadhaa obboleetii teenye takka. Akka jettu haasawa dheeraan qabuu jettee gartee haasawni xiyyaawwan ani iyyadhu waan gabaabduudha. Duuba huwammee maal oduu qabda wanni ani qabu yoo rabbiin fedhe yeroo gabaabduu keessa torbaan tokko ta'uun ni malti bultii jaarrachuudhaaf karoorfadheetiin qophaawee kurfaawee waan nama barbaachisu safii soldhadhee daarotaa fi qaama wahuma barbaachisu cufaan qophaawee jira. Namtichiniin ani gartee isa heerumuu fedhu kunis nama gartee uumaanis bareedaati. Nama haala amallisaa bareedaati. Duuba garuu rakkinni bakka tanaa jirtu mee dhaggeeffadhaa. Gurbaan ka'eeti gaa nutiin kun walii dhibbarra dhibbatti walii taane manguddoo ergate karaa warra keenyaatti. Kunis maaliif ree akka yeroo gabaabdutti kumaan je'ettu wal heerumuun keenya akka gartee sirraa'uuf. Garuu wanni na rifachiisee na naasisee mudhii na hute wauma takka jettee obboleettiin teenyituni maali dhiiru bar anumaa guyyaa tokko gartee nasiimatti gurbaa fira xiyyaa tokko wal afaan dhufnee duuba obbolee gurbaan kuni yaaddee teenye yeey bar gurbaan gaati maa aruuzaaf akkana shaqshaqattee kurfooytee heerumuu deemtu kun bar nama kanaa je'e waan adda natti odeesse isarra. Duuba gurbaan kun akka gaararra ati guyyaa tokko gartee fuulli isaanii diriiraa guyyaa tokko diriiru gaaf gariinumaa gartee kamaraataa godhata. Haalli isaa kun hedduu nama ajaa'ibsiisaa wajjin dalagee arkee yoo gartee gaa ana fira xiyyaaf gartee narraa fudhattu taate gurbaa kana dhiisiiti nama biraa barbaaddadhu naan jedhe. Obboleettiin teenyetu walumatti aansitee akka jettu gurbaan anaaf toltuu yaadu kuni miidhagaya. Gurbaan anaaf toltuu yaaduu deemu kuni foon kiyyarraahi nama gartee hijibuu miti nama dhugaan beekamaati. Eenyu biratti isii biratti. Tamaam. Duuba tanaaf jecha ani gartee gurbaa kanaa wajjiin bultii jaarrachuudhaaf waswaasni sana seenee karaan guru wallaale mee mala maal naa dhoytanii. Yaa obboleeyyan keenya hadhiiraa fi dhalaa warreen bultii jaarrachuu gartee hulaarra jirtan cufti walii galle keessanuu keessaa ati yaa obboleettii teenya gaafattuu teenya. Irra caalaan waan ilmi namaatti boonuu hadiyyaa fi kheyrii cufa keessatti wanni dhiiraa fi dhiirtii gartee itti dhaadachuu qabdu nama lama rabbiin haala tolu qadiin qabu ka gartee qaalli isaanii wal ta'u tokko rabbii walitti fiduun waan shari'aa keessatti barbaachisurra. Wanni ilmi waliin gartee walitti haqaaramuun maallaqaa fi bareedinaa fi gosummaa fi gandummaa fi shanyummaa fi waan akkanaati tanaa miti. Khasaaraa olii duuba dhiiraa fi dhalarrattis odoo gartee nikaa waliin godhanneen duratti akka namni haasidaa isaa jidduu seenee kijiba isaan jidduutti uumuu hin dandeenye haasawa wal dabarfatuu dhabuun irrina walii himuu dhabuun waan booda mul'achuu jiraatu wal dhoysuun kuni waan hulaa gartee haasidaa namatti banu. Meeqa garre intala guyyaa idan aruuzaa baasuu deeman jalaa fuudhanii kadhabamsiisan. Meeqa garre intala gartee arra baasuu deeman
takkaa summii nyaachisanii takkaahu sihiritti godhani. Duubi ilmi namaa tokko waa hunda dura keessatti dura wajjin haasawee eega waltahiin boodetti rabbi isaatiin marihatee sirrii isaa dhooyfatee amrii isaatti guduunfatee ija guduunfatee waan dalaguu deemuu san hojiirra oolchuun waan haasida mudhii cabsurraa. Garuu obboleettiin teenyitu waan nama ajaa'ibsiisurraa namni waan kana naa hime nama na fuudhuu miti nama gartee kijibuu miti jetti. Duuba namni kijibni kun eenyu biratti isii biratti nama isiin gartee kijibuu hin kijibuu dhuga dubbatu jettu tana nama isiin namni kun hin kijibuu dhuga himaa jettu kun nama biraa biratti tufte kijiba cubbi uuma ما أبلي سوجين دلتي مالي في لا أدير خنتاني مالي في أبا في الإنتاني المنا ما تكو تهيتما المنا ما المنا ما تهي نمني كرتي جبورا قل كل هنجر كجيب الراحة قل كل هنجر أكنمتي نمني تكو كرتي يادو مسموساتي في وسواسا المنا ما خنا أكمل إكات لكاون waan foonummaa isaan jidduu jiruuf jecha irra hedduun dhalaa ilma aboofaa ilma adaadaafaa ilma adeeraafaa akka obboleessa isii olitti ilaaltee bar foon kiyya jettee ittiin boonti ammoo jarri kun isii fuudhuu danda'a. Odoo ifiifilleen fuuneen nama biraatiif bilcheessuun bala meeqa garree nama gartee obboleettii isaa gurguree maallaqaan akka isiin zinaa gootu godhu meeqa garree nama gartee namni horii nyaachisee obboleettii teetana namticha kanarraa buuftee yoonaa heerumsiiftee waan kanaan sii godha jee obboleessii hasadu meeqa garre duuba. Obboleessi yoo gartee harabbi isa gartee tokkicha uumee ka sodaatu ta'e wahuma namaa keessaa hun seenu. Tanaaf ilmi namaa tokko dubbii namaa fuudhee dubbii namaatiif jecha gartee waswaasuu dura nama sammiizaan irra kaayi. Namtichi kana naan jee kun obboleessi kiyya kun adeerri kiyya kun maarreen kiyya kun si gala hagam takka rabbi sodaata hagam takka nama biratti dhugaadhaan beekama maal namni irraa beeka ani maaliin irraa beeka jettee miizaana sodaa rabbii gubbaa kaayuu qabda gartee namtichi kun odoonii fi gartee dhugumaan rabbi sodaatu tahe waan amma gartee sii gartee shaqshaqattee arraan tan khurfoo ittiin hidhattee mana keetitti galuu deemtu qalbii si cabsuu dura maaliif gaafa dura gurbaan maqaa si dhawaan kana sitti hin himin bakka tanattuu dubbiin tun bakka tanatti sii galuu dhaqabdi. Tanaaf jecha irra hedduun namni gartee sirrii fi facaasee fuudhaa fi waa hunda keessa bakka cufatti sirrii isaa gannequ rabbii keessan sodaadha nama firraa beeka. Ummaa fi foonummaan hin dagamina dhugaa jirtuun deemaa namaa wal fuutan wal heerumtanii wajjin dhugaa jirtu gargaarsifadhaa duuba kanaaf jecha waan gartee silaa arraa gurbaarraa dhageessu kana warra keessanirra baatee warra keessanii wajjin namni kun akkana naan ja'a jettee haasa'uu sirra ture duuba tanaaf jecha nasihaan si yaannu namtichuma fedhe haa ta'u jecha namticha kanaatiin dagamtee bultiitiin diigin takka talammeessa wanni namtichi kun sii himu kun tokkollee waan nama heerumuu dhorkuu miti gurbaan kaafira siin hin jenne murtaddii siin hin jenne ibaadaa rabbiin qabu siin hin jenne wanni inni sitti hime jijjiirama xabi'aa isaatii fi waan adda adda kun namti kunigaa eenyu qaba nam tokko kanarraa duroomu hin jiru sadeessaa wanni amma gartee akka maraataa godhata maal godhataa siin jiru kun ilmi namaa guyyaa tokko ni gammada guyyaa tokko ni rifata guyyaa tokko fuulaa dukkanaawaa guyyaa tokko fuulaatu ima sunnatullaahi fi khalqi kuni wahuma ilmoon namaa uumaan namaa qabdu cuftinuu qabdu waan gartee gurbaa si fuudhuu deemuu kanarratti murteessituu miti tanaaf wanni si dhaamnu afreeysa rabbii kee tokkicha dhabamarraa si argamsiise qofaan eega gurbaa wajjii wal taate marihadhuuni namni kun yoo khayrii naa qabaate yaa rabbi fuudhaa walin nufiti
يوتلتونان قبانين الرافقي سجي ربي خيتين ربي خيبر خايدو سري تيفدو بلتي تيسن كيست سرين تيسن اسن هركان بهن ورغرتي تلتر ولتي وفي تلترتي الدنيا راولي الداياو دعان ربي اسنها غرو أكما سوى رقمتشون جنة خيست اللي ولدي بيجار ساجارتي ولي تو ربي اسنها غرو سننجم مي خرا ددچ جالala ديبنغا ديرو مال جاني سانو غافين تنت اوبليس خنج تكوتي ورد ددچ جالalaati مي دغي فدا مي جلدي ما دوبيتنا ودي بول تجارتني جرتن اكجي اوبليس خنج خون انين كوني نما غنما غرتي هدا في ابا دبي ربي رحمتها غروف دوبتنا فجچان وانين غرتي نما نتيف كني امني من قدما ارغدي غند سودانا دك اجي خنين قبني فجچا متوما خيام من قدو فيس ورسول دا وهند إفماته أكستي إنترنت كان سين فوق دجين أكسمتي سيلين ندوران أبني تولي مربا نانجن دوبا مربا نانجتة أجبود أول ما ندمني أبا يسيدو بفني إنتلتي تنام فورون في دجين أبان يسيلين أكسمتي أبا آكله خنتلسا سترو فنو ورين أكتوكو توكو غرتي خشنيوما في قسوما في قندوما بيوما دقمي بيجنوتي غرت بيتين يمالين هيرومين نمخي يمالين هيرومين قساتين يمالين هيرومين جوسانيميت نمتيجي نما آكل نمني الموسي تيفته الأفنان انتلتيسها انتلات قربا خنجالنان أباخي يسيتي ايناتي أكسرتي نخانا قريجي دقي فدامي دوبا كستين انتلتنا نخانا قولي الرقرتي قلتي وجين جارني المولي لما قمنا قرودو قنقرين أنك أبو انت لتنا قافة والتاني سن فوديتي منخين جيسي أكسيتي أتشبودان أباد رفي إسين أمو نوجين بران ديني إسي منخين جيسيتين إسا رفي akkasitti abbaan dhufee ni khaanuu godhe bakka tana keessatti dogongorriin ani qabu ni jirti hija obboleessa keenya kun iyyannaan sagaa kan naagalu kanatti isiniif illee galuun dhabdu ta duraati obboleessi keenya kun iyyannaa isaa keessatti intala wajji waltee intala fuudhee odoo gartee warra isaaniin dhaqee warra isaanii kaaye amma immoo fedhee inni itti dhaqu abbaan bira dhufu walumaa galattu akka inni himu kanatti intala abbaan dhufee ni haa godheef yaa obboleessa keenya ilma keenya dhagee shari'aa islaamummaa keessatti wanni beekuu qabdu namni tokko eega ballageen boodatti ilmi dhiiraa namni gartee abbaan qabne intala namaa dhaqee naa kennaa jee hin gaafatin yoo naman qabaanne dubbii isin agaltu shari'aa islaamummaa keessatti namni abbaan duran deemne ka adeerri duran deemne ka akaakoon duran deemne ka obboleessi duran deemne ifii dhaqee dhalaa naa kennaa jee hin gaafatin jechuun hin jiru namni takka ballagnaan manguddoo waa cufa ifii ta'uudha danda'e wanni gartee uummanni aadaa godhatuuf kuni kabajaa boruutiif intalti takka gartee yoonii fi gurbaa wal didan akka warri isaanii illee si jaalate nu yoo si jaalanne hin jenneen akki gurbaalleen nu dhoysitee duraanuu fuute akkuma duraan kophaatee laaqqatteetti laaqqadhu kan jenneeniif qooda isaanii godhuudhaaf isaan gubbaadhaan ta'uun dirqama jechuudha. Walumaa galattuu ati intala tana gaafattee abbaan gartee inni kaasii godhuun waan nama gammachiisu. Wanni ati immoo dogongorri guddaan ati hojjette dhaggeeffadhaa. Intala tana intala ajnabii fuutee mana keessan geessu. Ammoo isiillee akkasitti dogongorri sirraa argamee fuutee waan rabbiin keessiif araaramu yoo rabbi sodaatte intala tana hafittii sin qabin kanni sin dhowu hin dhungatiin agartee qaama silleen qaqqabatin kattin dhihaatin kasaala siin tuqin akkuma fiddeetti haadhatee bira nayxee abbaan dhufee kasii ni godhu taate ati milkooyti rabbiin ajrii sii kateef maaliif
intaluma takka sii gartee dardarummaa qabu ka fedhinnaa qabdu haraamirraa if qabdee abbaan gartee dhufee si halaaleysuun rabbii kee shakkarii galatoonfadhu ka haraamirraa si fageeysee nikaa gartee halaaliin intala tana walit dhuftan akka ati jettu kanatti intala guyyaa buttee mana geessite harkaan hamtuun sirraan argamne jechu yoo dubbiin akkanuma kataatu taate rabbii kee galatoonfadhu kasitiise ammallee rabbii kee galatoonfadhu ka ilmoo isiirraa sii kennu kuni kennaa rabbiiti tanaaf wanni nuti jennu maalree sii fi fakkaataa kee cufaahu namoonni gartee intala takka jaalattan ta duraa intala takka butuurraa fagaadha waan karaa gartee nagayaatiin itti geessu takka karaa rabbiin jibbuun ittiin gahina irra hedduu wanni butaniif yoonii fi intalti tuni qaadhimamtee jirti ji'eefa haraami intala qaadhimaa gartee namni qaadhimatee warri biraa kenne butuun haraam calla dhoorka shari'attis yoo intalti tun gartee ifii jibbitee gurbaa kana gartee anin fedhu jette mirga isaati sunilleen warri gartee intalaa warra gartee gurbaa saniif himanii intala dadhabnee nu diddeeti dhiifama nu godha jechuu qaban walumaa galattu waa takka illee wanni duunfanni kaakee kana keessatti atiif birratu takka illee hin jirtu rabbi sirraa haa qeebalu warra gartee wajjin turu rabbiin isin haa godhu isin hin jennu iyyannaan gartee afree isaadhaa ta warraa dhaddacha jaalalaatiin xumurree akki jettu talammeessaa ta dhaddachaa jaalalaatun eenyu dhiiroo aaddee teenye takka eeggifadhaa mijjara keenya akki jettu obbaleettiin teenye tuunii eegaan heerume amata afur jetti yaa jara keenya mee dubbitan dhaggeeffadha yaa shamarran keenya warreen gartee dhiirumaa wajjin ciisuudhaaf bultii ijaarrattan warreen diinii fi ilmoo fi waa takkatti illee dantaan qabne mee xiqqeenyeef dhaggeeffadha intalti tun akka jettu eegaan bultii ijaarradhe amata afur gurbaa kanaa wajjin amata afran kanaa hanga arraan tanaatti rabbi ilmoo naan kennine rabbiin si haa kennu tanaafiin ifumaa taa'ee if marihadhee aniin kun amata afuriin jira umriin tiyya ammaan dura hangana yooniin ilmoon qabaanne abbaan mana kiyyaa kunillee narra fuudha rizqiin tunillee tanii qabnu ta wajjin arkannu tuni yoon ilmoo keeysaan qabaanne namni na dhaalu hin jiru mee dhaggeeffadha duuba tanaaf jecha ani gurbaan kun naate bultiinis naa taate tanaaf jecha akkana calcee zim je'eetuma abbaa manaa wajjin ciiseetu qaama dhiqadhee jiraachuun kuni jiruu miti wanni mana keenyaa dhabee dhufe ilmoo qofa nyaataa fi dhugaatii uffata mana keenyaan dhabe dubbii dhugaati duuba hoo akkasittiin gaa mustashfaa dhaqee mee ifiin laala jee ammoo saniin dura abbaa manaatiin yaa obboleessa kiyya eegana fuute amata afurii ilmoon arkanne nu kaase mustashfaa dhaynaan jeen maal naan je'ette obboleettiin teenjitu jaarsi siidhaame dhaggeeffadhaa ilmoo kana maa kennu rabbii tokkicha mustashfaa fi doktooraa miti bultii yoo sii taate adaba keetiin caljii nyaadhu dhugiiti bultii keessa jiraadhu ni use if qabuun dadhabe gaa ani mana keenyaa wanniin dhabee dhufe ilmoo qofa malee homaan dhabne obboleessa jiruuti jesse wajjin dabarsu ati boruu gartee yoo ilmoo arraan dhabe ta biraa fuuta ana odoon si jala jiruu heerumuu hin danda'u hayyee fedhinnaati duran dhaabbateen ka'e mustashfaa dheennee if ilaalla arra inumaa maal naan jee arra yoonii fi gartee waan kana na dhiisu baatte beekadhu an siinii kanaan jee akkasii amma gaa arra ani waniin fitta aman lubbuu kiyyarraa intala takka ta xurin laguu siidhaa baatumatti itti dhuftu ta sirri'iti mee gurbaan kuni ol kuttuun bultii isaa keessaa baha matuma kiyya if haa beeku je'eetiin hospitaala dhaqe ifiin laalee gammachuun hin gale dhiini keetiis voltiin keetiis waa hundi sirri wanni takka ta gartee ilmoo dhaluu si dhorku hin jirtu humniti gartee
bishaan dhiiraa humna qabu khillee teetana caccabsu arkachuu qofaatu siyaafi naan jedhan akkasittiin ka'ee gale arreen walaal mataa ol qabadheetiin boonaan itti deebi'ee Abu Ahmad barga har'a gammachuun si hima jeetiin dhufe gammachuu maal barka ani ati fira jetteen hallullaan jiruuf ittiin gubuu jeetiin akkasitti hospitaala dhaqee iflaalee kun kanatti fayyaa qabdanaan jedhaniiti gammachuu tanaan siima intala geen duraanin siime taa'i jettee isin jee deddeemi arrabooda yoonii fi mustashfaa kana deebitees ati hiikamtu waan kana arrabooda na dubbattee beeki ani wanni mustashfaa dhaqus haajaattiin qabu naan jee Allahu akbar Allahu akbar yaa zaalimtoota dhalaa kana fuudhee nuti gartee biyya namaa jirra ilmoo dhaluun feenu diqo nyaannee dhuynee irraa hagoone addunyaa waliin qabannee booda dhalla yaa warran jittan sa'ati kana ji'u kun abbaan kee gaafa haatee fuudhe maal qaba maalirra fuudhime abbaan kee gartee sedhale kuni maal qaba wanni isaan addunyaa lafaa qaban bar ummanni keenya sun wallahi kophee jijjiirratanii fuccuu jijjiirratan kan qabne wal fuudhanii injineer caalimni meeqaa fi muhandisni meeqaa fi injineerri meeqaa isaan jidduu argamee duba tanaaf jecha yaa warreen dhalaa tana gartee jiruutti gubdanii heeruma dhaliinsa dhorkitanii lilmee dirtanii fi wallahi nami tokko naa hime akka jaartiin tun ilmoon godhanneef wallahi ka isiin hin beeyne na dhukkuba jennaan doktooraa wajjiin wal tahee lilmee mesheenaa fi nama direefi jira namaan ani beeku wallahi geessee ka isiin quban qabne lilmee direef intalti guyyaa sanirraa eegaltee lilmee sanuu lilmee almaaniiti hoggaanii fi baatii lamaa sadii teessi if shakkite abu an xuriin laguu baatii sadii narraa cette an if shakkee numa dhufti taa'ijee sobaan gartee hogga isiin ba'aa toora amataa geesse bar jiruun teenyituun akkana anumaatiitu lilmee kanaa sii dire jeen dhaggeeffadhaa zulmii bakka tana jirtu namni gariin akkana dhoorkeeti carraaqannee jedhanii hoggaa maallaqa walitti qabatan ifii deemee tabiraa fuudhee gaafa inni fuudhu jaartiin yeroon dabarte ilmoo dhabde duuba maaltu dhufa maraatu dhufa yookaan walajjeessu dhufa jechuudha yaa dhalaa kanaan dagamtee dhiirgowwaa wajjin callaffaatu rabbi kee sodaadhu umrii fittiin gubiin ati yeroon tee gabaabdu intalti dhalaa yeroo dhaltu qabdi yeroo hangatti dhaltu qabdi rabbi sodaadhu jiruu teen gubiin namni arra ilmoo qabu wallahi hin kasaare miliyoona feete qabaadhu qabir biraa kuttaa wanni takka tasi booda antu jirtu ilmoo takka dhali waan biraa yoo dhabdi garteetta du'aa isii gootu hin dagamin firaasha gartee goggogaa dhiqattaniituma nyaatanii dhuydee kanan hin dagamin inuma addunyaa irratti namni kabajaa qabu nama ilmoo qabu odeeffadhaa nama biyya faranjii jirus nama ilmaan qabuutu raahaa godhaa jira garte baatitti faranjii maallaqa kanniitii fi odeeffadhaa wanni siin jennu yaa obboleettii teenjita duraati nuti wanni dhaamnu sifi fakkaatu teeti akkuma san dhiiraa fi dhalaan illee yoonii fi dhuguma saniin maalifii fi wal heerumna maalifii fi fuudha maalif na heerumtii warreen waan kanan beeyne maaliif bu'aan fuudhaa maalii barachuun isaan irratti haa jiraattu irra hedduun nama rabbumaatu beeka intala laallateetuma isaa taanaan ittuma qananii fuudhatuuba rabbi wani dhiiraa fi dhalaa kan akka wal heeruman godheef maaliif rabbiin maaliif abbaa keenya aadam uumee hawa haadha teenya bira fiti rabbiin wanni gartee uumaa ilmoo namaatuni bu'aan uumame ilmi namaa uumamuuf akka gartee dachii tana jiraachisaniif yoo namni wal horeen jiraachisin dachii tana maaltu jiraachisa arra orooni odoo wal fuudhuu baate amma oromoo fakkeenyaaf oromoo maaltu kana guddise maaltu kana gabbise islaamummaa muslimni tokko kajaartee afur qabu jira
ilmaan arraan tanas ilmaan 8 70 50 khadiida khana qabu jira islaamummaan ni gabbifti mirga sii kennite harka waayabaatiin tanaaf rabbiin dhaamsa dhaamu keessatti hoggaanii fi dhiiraaf dhaamu fankixuu maa xaaba lakum min annisaa'i mathala laal fuudhaa daddafaadha intala takka tagartee isiniif taate diinsii keessattii fi ilaalchaa fi waa hundatti isinii daddafaa fuudhaa jaa rabbiin akkuma san haadhaa fi abbaallee ilmuun isaanii takka gurbaan heerum fuudha gahee intalti heeruma geenyaan وأنكحوا الأيام منكم جاب الربين انت لهيرو مجيسي في قربا فوق جهز هيرو مسيسا خان كولي خن لك أبا إلمان كيسا كن أكما إسين كن قرتي ولدتك أناني أوفيتني إلمان كيسا أناني فدن أكا خيسا نياتا أكا خيسا نلقل أكا ننجا ربين أكو مسر رسول ربي لين عليه الصلاة والسلام وقاني في دام سلف خايا مالجان يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا دردروتي لرافي الله إفلك أبا ودو دردرون ماك أباتني يرو أريتني كبدا ديجتني باتا كيس الدفا فولا جانبين كين إردون ما دوبا وانما قرتي فولوف خنافين قلب وجمع رفو مني مال أكوان فوني خون قرتي جارتي وجينشي سنيتما فدي هوري bar horummaan kunuu yoo inni gartee walit dabalamee horiin kun walin dhaddalin maal gurguratta maal ibsatta maal elmatta horiinu bar yoonii fi heeruma fedhe ilmo yoo fedhe horiin ni marrata gaafa raaddi marrattee raaditun rimaya feeti jedhanii deemanii hormatti fidan hormee hoggaa dhufe afuunfatee laalee isiin tun garaan qabdu beekti dabalamee raada lafa keesi dibicha lafa keesi dibicha gaafa duraa gaandachiinis ni qotatan aannan irraa ilmatan horiinis gama isaatiin akka naddachii jiraachisa namni akka naddachii jiraachisa wanni ilmi namaa wal fuudhuuf wajjin rafuu qofa namni jiru jaahila wanni gartee rabbiin bultii wajjin jaarachuu dhiiraa fi dhalaa godheef maaliif avreejiin fuudhaa maaliif dachii tana gartee gubbatti namni rabbi gabbaru ka rabbi tokko coomsu jiraatu قدتي تندار بواسو جراجو تناف رب القرآن سورة الشورى خيستي آية أفرتمي سديتي خيستي وقدبة كمجة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله أكبر الله أكبر موتم من دتشي في سميد استنو ربيتي ربي أعلم لا وان فدأ ربين دتشي تنرتي أركب سير دوبا لا الروان فدأ إير الروان فدأ بنيس الروان فدأ وهما مجوف خيسها بني آدم كيستيس خفد ربين لا تجابسا خفد إير تجابسا خفد إير فدأ والكيس خناف خفد مو ويجعل من يشاء عقيما خفد مشينسا جرخين برس كنت فدي ربي تبر ربي مشينسيس الحمد لله يجوكب ربي نمر مالجي إنه عليم قدير خخن نفس وان خن نفس بيخيتي خدور كتيس وان دور كتيفي بيخيتي ربي علمو اسني خنو دنديا اسن دور كتشوس دنديا أجتشونو إبسي دوبا دوبا رخطان غرتي دوغونغوني غرقودان غرتي بكتنا جرتو مالي namni tokko yoo fayyaa dhabe dawaa barbaadachuun akka waan rabbi irratti hirkachuu nama dhorkitu akka waan haraamiitti nama fudhatu jira jaahilummaarra namni bar waa hunda keessatti yoonii fi sababaan hin jiraanne maaltu argama mi'ati yoon fuune ilmoon eessa jirti yoon dalayne maalee inni eessa jira mee eessa jira yoon baranne barnoonni eessa jira خنا نمني أكل ساتين بيرو وسبب سجون توكل ربي نمن دور كتوبة تنافي نبي كين يكين ينجو عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ربي ركوبة تكوها الدنيا رتبوسو فيا بودان بوسا كرج دوبة تنافجتشا نسيحان نتيان نتدراتي أبليتي تنيغرتي تأيينا تنا درسيتيف لقيا أبليتي دين
تدراتي لبرا لبتي لا سري حجتي if beeytee kabajaatee beeytee kabajaan tiyya manaan jiru kana keessatti oduun riskii fedhe makiinaa fedhe mana bal'aa fedhe oduun qabaadhee ilmaan hin qabaanne kabajaan qabuu beeytee eega namtichi si fuudhe kun waan si fuudheef wallaalee ilmoo dantaan qabaanne ta'e mustashfaa dheettee if laaluudhaaf dhibbarraa dhibbatti waa takka illee badiin qabdu. isallee deebitee ammallee ani fi gartee fayyaa if beekee ka'e jechuun waan gaarii goote. Duuba ilmi namaa tokko wanni wal cinquuf maaltu jira. Yoo dhugatti namtichi kuni hagartee ifi amman dura fuudhee ilmoo dhabee takkaahu if laalee masheena tahuu beeki maaliif intala namaa takka dhoysa maaliif hin himne. an fuudhan fedhu ilmoon fedhu jee maatti nimi isin feetu haa heerumtu ammoo wanni gartee si dura dhaabbatu hin jiru isa dhugaatti himtee ka'if wal'aan jechuudhaaf ammallee ittuma deebi yoo inni khadiiduu ta'e dawaas ka'if wal'aanne ta'e waan rakkoo teetii tana hatattamaan warra keessan hin gahe namtichi kun eegaan heerumen gana dhalaan na booda heeruma ilmoo qabdi anammoo if laalee fayyaan qaba namtichi kun wanni naa mul'ate ilmoon fedhu narraa dhaluun fedhu yeroo tiyya kanatti hin gubne abbaa koo na beeki ji'iti abbaa keetiin gadhu yoo haala kana duuba deebi'uu diduu taate hulaarra dhaabbadhu hiikkaa gaafadhu laal kophee uffadhu gatteessillee hin gaafatin lal waraqaat nahiik afaanumaan jiin gaafadhu jettee gaafachuu keetiif mirga keeti kuni maali nama rabbi lolu jiru nama nabi muhammadin alayhi salaatu lolu jiru ilmoo gartee ilmoo arkachuun yoo rabbiin azalissii fedhee sitti fedhee if beeyte rakkoon hin jirtu duba tanaaf jecha if booden deebii waan itti jirtu kanarra yeroon sitti hin kutin intalti dhalaa yeroon isin ilmoo argattu yoo heddummaatti amata 40 gati warrichi booda rahmatuma rabbii kajeela dhiirtii ama dhibbatti illee ni dhalti takkitii tana beekaa ammoo nasihaa gurbaa kanaaf yaannu yaa gabricha rabbii wanni siin jennu ati yoo dhugumaa waan wanni intalti himattu kun sirraa dhugaa kataatu taate intala tana mustashfaa dhayxee if laaltee siif himtee mustashfaa tana yoo ganaatti deebite siinii kajette yaa nama sodaachisu rabbi kee sodaadhu dura ati eenyu si dhale abbaa keeti abbaan kee sun odoo haateetirraa sin dhaliin eessaa dhuftaati مي ونن ثلاثة فوتي في مالي نبي ربي عليه الصلاة والسلام دام سنوي مي أمن دور خد جيسة خيستي لكم لي بيوج أفتنو دواقبا المنا ما تكوغا فيادة بفيتي ميلا جرا دويدا وان فديهاتو الموت بهاتو دوام بربادون توكلنا من أوركتو دوا وإف ولانون حرام يجتشومتي دوبا تناف خيسة تناف جيتشو النغرتي سنجنو يو غرتي أمان دور إفلالتي إفوبتي إفبيتي ربي صدار انت لتنا يروت تنقبينيتي انت لاف خراغ النيسي آتي أمو خراها غرتي فهريباتي فخديموتاتي تماشينا ميك أدى جيغو تيجرا فودي أفور فودي بكا تكتي سيغاليه ربين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع جي هل كنت كنت اللي أفرفوني ربي سيكوي سي حلال سيكو دي وني سر ركسين جرو وني المونا ما ركيتو من جرتو يجو تنافو المونا ما سداتي سوف جنكي رفديني ربي سؤومي سدادو انت لتنا افول اني تكاي ورتي خدوكو مسنتي ولا لسجراتي دي علاج قدتشون توكلا نما دوركت خيادو تاتي خوني يادا غرت إرينا كابو ولا لا دكنا ولا لا ستجرا ربي غرتسي نما إفبيخو مالفين أممي مالف ربي أمي هذا بانك يا أكملنا دلني
gaafa wal fuudhan maal qabanii hiriyaan ta'e dhiirti meeqaatu jira dhiira dhalaas laali warra gartee ilmoo qabanii kana cufa beekuun sirratti haa jiraatu walumaa galattu warra bakka jiru cufatti fatee Ameerikaa Afrikaa Aasiyaa Awurooppaa halka bakkuma feeti jiraatu warra bultii jaaree addunyaa tanarratti ilmoo fi arku ka ilmoon san addunyaa irraa deemtullee du'aa'ii gootuuf warra ilmoon saanii bu'aa ilmi namaa addunyaa irratti dhiisu keessa takka ilmoo sigalee awwaladin saalihin yad'uu laa jedhe ilmoo takka tasid booda yaa rabbi abbaa kiyya haadha tiyya jettee si yaadattu qabaachuun wallahi ni'maan tanaa olii hin jirtu walumaa galattu warra karaa rabbii irratti sodaa irratti walitti dhufee waliin bultii jaarratu dhiiraa fi dhalaas rabbiin haa godhu warra wal masheensu hadawaa fudhatu khaliilmee agartee jaartii akka isin hin beeknetti waraanuuf kana rabbiin haa qaceelchu yoo warra gartaa islaamummaa tana jibbansaaf kana kadalaguu taanillee warra kana rabbiin karaarraa haa maysu jenna هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. maashaa Allah sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa Dr. Lawal Islam rabbiin isinirraa haa jaalatu umrii keessa rabbiin nuuf haa dheereessu isiniin jenna. Dhageeffattoonni keenya kan YouTube irratti yaada gaggaarii nuuf gumaachaa jirtan hedduu isin galatoomfanna yaadni keessan hedduu nu fayyadu jira. Ammas gama qophii itti aantutti isin dabarsina. Barnoota haqidhaa qulqulluu dhageeffannee walitti dachaana. gari nama waan hin taane yaala ija makhluuqaatiin khaliqa ilaala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. dhaggeeffattoota fi hordoftoota raadiyoo Nuur al-Hudaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قودي سدنفا كتان سديسو خبر مسكين ناردا فيما يجب على العبد في دينه كول الله لدى كتاب براتشو جرو فتح رب البرية بتلخيص الحموية كتاب جدني بابا جلقبة فيما يجب على العبد في دينه وانقر بشرد درقمته دين إسا كيستي قربي شرد ما أنت درقمانا دين إسا كيستي قربي شرد ما أنت درقما دين إسا كيستي قربي ما أنت فوقبا قربي ما أنت فوقبد والنسان الرد درقما مان دين إسلامك كيستي وانجلها. والواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قال الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قرب الشر والندر كما دين إساك يستي والرب جد أردفو والرسول عليه الصلاة والسلام جد أردفو والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة ولما اللي وربك بهن كأجيل فمون إيجا نبيتي عليه الصلاة والسلام كأرجمن كصحابة رتهن ونسان جدا نردفو ما كانت وركن كنبي عليه الصلاة والسلام بكبوهن كجيل فمون إيجا نبيتي عليه الصلاة والسلام تهن كصحابة رتهن ورمى لصحابة أردفي إرتهني ونسان جدا أردفو وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ثماني فكسته جنان رب سبحانه نبي الله محمد إرقي بالبينات والهدى رقان إرقينا كأجيل ما إرقينا نمقوت الرد كم قولي رسولة أمنوا رسول عليه الصلاة والسلام اردفوا كيسف قبال نمقوت الركان در كم قولي نبي الله محمد إرقى رب سبحانه مان بالبينات رقان إرقينا رقا جائبة إفقلتو كتاتي ملتو كتاتي كاكنات إرقي أما اللي كجيلو مان إرقي نمي قوتون والنجرة
رسول كان أردفون درقمة عليه الصلاة والسلام كيسف قبال رب سبحانه القرآن كيسف وانجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يا إلما أنما أنقم كيسا شفت إرقميت يا إلما أنما كجر ربي سبحانه جل ينجل يا رسول الله أن إنقم كيسا شفت إرقميت ربي تنا إرقي ربي سني كموتما السماوات إسافته أكسما موتما لفا إسافته ربي سني تنا إرقي قم كيسا شفت غرت إرقمي جئين ربي سنيني كهك أن قبرمي كاسم لي غرته هنجر إني هني جيسا هنجريسا أمنا ربت رسولة أمنا رسولي سنني كان برسين كان دبسين كتهي الذي يؤمن بالله وكلماته رسولي سنني كربت أمنوا كما اللي جتشو والربيت أمنوا واتبعوه رسول سن أردفا أكا كأجيل تنيف ربي سبحانه كان جدها رسولي قرنم شفاتو إركمي تنافو رسول أردفون درقما واتبعوه قربي شاب قربي الرب وني درقما دينا إساني كيستي رسول أردفو والرسول عليه الصلاة والسلام جد فرجو أكنان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وانجلو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أكنات نبينا عليه الصلاة والسلام وانجلو سنة قبدا سنة أما اللي خلفاء قبدا كركي قبدا رسول عليه الصلاة والسلام كان جدا كرا أما اللي ورا نربك بهني قجيلو كتان قجيل فمو كتهن كأيغكي أرغمن كرايساني قبدا هكذا تمسكوا بها قبدا كراكي كرايساني وعضوا عليها بالنواجد آوون غرتي چنينا آوون چنينا جبيسا كسي قبدا وإياكم ومحدثات الأمور وان قويا كيسا أرغمي باس قويا كيسا رفي وانا كسر لبوتي سنفقيسا وان قويا كيسا أرغم كدينا كيسا ترغم سيسا ككتاب ربي كيس انجر كسنة نبي كيسا عليه الصلاة والسلام انجر باسا قويا كيسا باسا باسا كان لبوتي سنفقيسا أكنا ماني فنان كلين قرتي وان بافمي كل وان قويا كيسا أرغم دينا كيسا بدعة أكنا بدعة كل نمو بدعة ضلالة جلنا وان قويا كيسا أرغم دينا كيسا ككتاب ربي كيس انجر كسنة نبي كيس عليه الصلاة والسلام انجر كور خلفاء قرتهم بيني والنسم بدعة وان دينا كيسا أرغم وان آراء وان دينا كيسا تنبيكمني كقويا كيسا دينا كيسا أرغم سيسا وان قويا كيسا دينا كيسا ترغميت انجده بدعة شفتي أمو قرت بدعة جلنا شفت ما جلنات في النار رسول عليه الصلاة والسلام كان جدا أسي وني أبان كتابة دبتشو ديم خلفاء الراشدون جتشون إنو رسول عليه الصلاة والسلام سمان جدا سنة قبدا سنة والخلفاء قبدا خلفاء جتشون إنو حديث كان كيست أبان كتابة وانجلو رحمة الله عليه والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح خلفاء جتشون ور نبي عليه الصلاة والسلام بكبوهن كنبي بكبوهن في العلم النافع علم فيدتي كيست علم فيدتي
علمي فايدة قبو كبوها قبو علمي كان كيسا كنبي الربك بوهن والعمل الصالح دلقا دنسا دلقا قاري كيستي كنبي الربك بوهني أكم نبي أجتك أجتا علمي أمو قرتي بوها قب كفائدة قب كنبي الر عليه الصلاة والسلام أهلا علمي بوها قبتشون علمي توكدي أبا فيدي أبا سنر واللال أوفي إيجي سني نمي برالين اتين فيدمو علمي نافعة علمي فايدة قب كناب أكسمت وجين دنسان وجين قارين تا دين والقلت تاك نبينا عليه الصلاة والسلام أجتا تنان صالح جدني خلفاء الراشدون جيتشو ورّا نبي الربك بوهن علمي بوها قب كيست علمي فايدة قب كيست أما اللي أجي دنسا أجي غاري كيست خنبي الربك بوهنين خلفاء جدنيني جيتشو وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم وصفي أما أنت ندبن كنا أنت نمت في الرحق إفتا جتي أما أنت ندبن كوني نم كيسا إنو ملا أنت تي وصفمو قبا بفتتون علامانتون علامة إنوتي علامة صحابتي صحابة رضي الله عنهم نمي غافر رسول الربك بوهن أكنا كرسول الربك بوهن علمي بوها قبوف أجيلهم كيست وجي قرتي دنسا كيستي صحابة كرسول الله عليه الصلاة والسلام بكرابة نيجلج ربي سبحانه صحابة كان نبي ساتف عليه الصلاة والسلام في ليل أكسان نبي صحابتها أكسان نبي عليه الصلاة والسلام علمي كان الربرتني وجي قاري وجي دنسا نبي عليه الصلاة والسلام برتني نبي رقرتي بكبوهن ربي كناف قرتي إسام فيلي جيشو أما اللي ربي دينا إسان آبون إسام فيلي دينا قرتي ربي الآبان الكن يقول هن جراكا هن سجوهان هن كبرا هن ججباتا والقبتا دين ربي الآبوف ربي سبحانه كناف إسام فيلي ولم يكن الله تعالى ليختار وهو عليم حكيم لصحبة نبيه إلا من هو أكمل الناس إيمانا رب سبحانه قلته كنبي ساتف فلو هنتاني كصحابة كصحبة نبي ساتف صاحب نبي ساتف كفل هنتاني إن ملئ نم إيماني سقوتما تيماني نم رب صحبة نبي ما ساتف فلو إنه نم إيماني سقوتما تهي فإيمان قوتك كاكنا كان صحبة نبي تفلا عليه الصلاة والسلام نبي صحابته جتشو والله فمتو أن أكمل قداتي ماني فنان لجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خير من الدنيا وما فيها جدا ساعة تقوتين كرب سبحانه سيوفقه سيكوننامي كات النبي ولين عليه الصلاة والسلام تيتوتو الدنيا فوان الدنيا كيجرى اللي جعلا دبين دب لافتو متينا صاحب ما نبي أرقتشو جتشو وانجبا نبي أكناك الرب سبحانه أبهم أرقي صاحب ما يساتي فيهم فيلو إن مالي نم إيماني سقو تمات مالي إيمان قوتو قبل إيمان الصحابة إيمان أجائبات إيمان أجائبة إيمان قوتمتي إيمان أكناك الرب سبحانه يسالف كني وأرجحهم عقولا رب صحبة نبي يساتي فيهم فيلو والرقلين لساني كمتي مالي عقلي نساني جالة ملي كما أقلي اللي توتلالت أقلي نساني أقلي أجائبات سمو نساني سمو أجائبات سمو قوتمتي كأكنا كملي رب سبحانه صحبة نبي إساتف صاحب ما نبي إساتف نمقرت أكنا كمليهم في الوجه وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقة ورقة مجيلت قم دلقال ججبو تهملي قم مرنو التي كقرتي ديما كفلانسا وانت مرة توكو بكام باسا ات ديما ورقنا كمالي رب صاحب ما نبي ساتف هم فلودا ورمالي قرتي قم كرا أجيلو تهن كرا كيستي كرا أجيل ديما كرا كتاب ربيتي والقلو كسنة نبيتنا عليه الصلاة والسلام والقلو أكنا
كركنا كان قرت ديما وركنا كان ملي رب صاحب ما نبي إساتي فيه هم في الوجه وركنا كيوتات ملي طيب تنافو قرتي نبيتي عليه الصلاة والسلام نمي قافن أردفها كيفتو صحابة رسولة عليه الصلاة والسلام ورما الليقي صحابتي أرقما أئمة الدين إمام وانقرت دينا إمام وان دينا كدينا برة كبرسيسا كدينا توجة إمام وان دينا إيقا صحابة نمي أردفو ملان وركناتي جيتشو وركني عرفوا بالهدى والصلاح أجيل من كبيك كمن تولان كبيك كمن دين رب جبيس كبيك كمن أئمة الدين جدا وركنا كان أردفوا إيجا صحابتي جيجو تنافو أكيد أهل السنة والجماعة كيست وأننا مكبتي قلدم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كجدا كتاب السنة كبتني إيجسني أكا صحابا ور صحابا بودا أكسان نصي كنا دين كنا رقا كنا أكسان اتقبتني قبتشو أكسان اتفهمني فهمو أكسان اتبيكني بيكو كان الرديمو تنافو الرب سنجده أردفون دركما والرسول جده أردفون دركما إيجي سني والربين جده والرسول جده كان أكت فهم تيمت أكا أمتي سلافة قرت فهمت سلافة چونا كم صحابة الرجل كبي هغا ويكينا كانت هغا قيام الساعة قيام دابتوتي ورى علماء ككتاب ربي كان جبيسني سنة نبي عليه الصلاة والسلام جبيسني أكاتا بربادك أبتني جلدي مني أردفان غافنا أكسان كبتن سني قرتك أبتشو جرشو أئمة الدين وقت جنو إمام وان دين الجراد إمام وان كقجيلو كدينا بيكمن كعلم بيكمن كأكنا كنجراد أمو دي بسي إمام وان جلنا جراد كجلنا بيكمن أئمة المضلين الرسول عليه الصلاة والسلام جل إمام وان قرتنا مجلسا كجلن كيست إماما كغرب دين نم أوفن كغرب دين نم يامن قم جلنا نم يامن قم بدعا نم يامن إمام وان قرت أكنا كنجرا كان مو الرفقاتشو إمام وان دينا إسان أردفو كرا إساني قبتشو إمام وان جلنا الرفقاتشو تنافو قربي الرت قربتي الرت دينا إساني كيست وندر قم توقنا يوم كان الرقورت أبدا دينا كيسك أجيلو هندنيت يوم كان الرقورت واجب ربي سبحانه سركاي سنين هندابني أثين ديرلين أثين دبرتيلين واني درقما كسر جيرو كنا جيتو تنافو درقم كنا يو هنقبتين درقم كنا يو بكان هنباسيني دينا هندابني جيتو كران غرتي غافن دينا نتين دابتن أكريف أبان كتابة جير سني وان ربين جد وان رسول جد وان ايقي سني أمتي غرتي سلافة الرته كفهمي كنا قبتشوتو درقما جدا برمسي كين كاردا كنا بارك الله فيكم صفة ذات عيسى الله ما كان ربي دانسا الله كان الذنوب باسي الله قرآن فديسا الله ربي رب ماسا الله إساتون فيمي الله قرآن فديسا الله إفتنو دامي الله إفتنو دامي الله 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 مولاه الله 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 مولاه ما شاء الله شيخ كينيا كبجما بجالتما أستاذ حسين سورة بورنا ربين إسن الرجالته أما السدركا كيسان أولنوها فولوه بكما جرتاني تسناتي يسوسن جنة فدي ربي تين سجنتا غيار عاطف كنديفني أسمرتي قولمنا hanga sagantaa itti aanu walitti dachanutti nagaya rabbii keessan uf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh نور الهدى
صورة قلبي مسلمة.